ассалому алейкум ҳамҷоёни азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. айни ҳол ман қарор дорам дар зери як дарахти ангур, ниҳоли буттаи ангури пурра касали ҷелзадагӣ, касали оидумзадагӣ, ва ман дар бораи ин касалӣ ба шумо ҳозир як камтар маълумот пешниҳод мекунам. ин буттаҳои ангуре ки мебинед, инро хунук задагӣ аст, лекин кам кам бастааст ва дар натиҷаи нигоҳ накардан инчунин ҳамаи ин хушҳо ба касали ҷел задан, яъне шӯра задан мубтало гаштаанд. баросиш ин оидиум мешавад, мучистар ҳастан мегӯянд, ман ҳамин хел касал шудааст ва сабаби инро ман ҳозир ба шумо гап мезанам. хай хулоси гап ҳамин, тамоми ҳамин дарахт касал задагӣ ва ман ҳозир ба шумо нишон медиҳам ки мара бинед, касал гӯё ки танаш пури орд шудагӣ, хокистар задагӣ, инро ҷел задагӣ мегӯянд, шӯра задагӣ мегӯянд ва ҳамхел мекафад, дандонаш буромада гиз хандида меистад, ҳамхел дандонаш кушода. ман ҳамхел дидед, ин ангур аз нашъонамо боз дошта шудааст дар натиҷаи касалӣ. ин ангур меваҳояш майда майда шудагӣ ва касалӣ шудагӣ. инро касалии шӯра задагӣ мегӯянд, шӯр задааст, ҷел задааст мегӯянд, оидиум мегӯянд, инро бар русияш бо мучиста раса мегӯянд. ва вақте ки мо ангураморо нигоҳу бин намекунем, ба ҳамин касал гирифтор мешавад ва меваҳои мо аз байн мераванд ва инчунин худи касал, худи дарахт ниҳол навдаҳояш касалӣ мешавад. барои соли оянда бисёр зарари калон дорад, барои соли оянда хуб нашъонамо намеёбад, навдаҳояш касалӣ мешаванд ва ин зарари касали имсола ҳам имсол зарар мерасонад, ҳам ба соли дигар, ҳам баъд дар танаи навдаҳо касалӣ микробҳояш, буғумҳояш хоб мераванд, грибокҳояш, ва соли дигар боз ин касалӣ аз нав пайдо мешавад. барои ин касалӣ нашуданаш мо чӣ кор карданам дар кор? барои ин касалӣ ки дар ангур мебинем, нашуданаш мо бояд аввали вақте ки моҳи май, аввали моҳи май, охири апрел, вақте ки ҳамин навдаи ангур як ваҷаба аст, 20 сантиметр аст, мо бояд 2,5-3 миллиграмм фоликурро дар 10 литр об аралаш карда, омехта карда, бояд инро обработка кунем, вақте ки ҳоли як ваҷаба аст. вақте ки боз дароз мешавад, ним метр мешавад, хушаҳояш намоён мешавад, 5 граммро ин дафъа фоликурро дар об омехта мекунем ва боз дар об як 20 грамм дар 10 литр дорои зидди ҳашарот илова мекунем. новобаста аз он кадомашро хушк кунед, вай нурелде астми, муспилан астми, дигараш карате астми, ёки хай дилхоҳ бошад, аз вай хушк мекунед, илова мекунед ва боз як бор дигар ҳамин дарахтро мешӯед, ки ҳамон вақт то гул карданашро дарахти ангур ба касалии антракноз, яъне занг мезанад, ба авай гирифтор мешавад ва дар натиҷаи 2 маротиба шумо дору кардан дарахтатонро, ангуратонро аз касалии антракноз эмин медоред. баъд аз он ангур ба гул кардан медарояд. баъд аз гул ки кард ангур, шумо ба ангур кордор намешавед, лекин то ин вақта шумо як маротиба хомток мекунед, нобайн ҳар як ваҷаб якта навда, якта хуша мемонед, дигар навдаҳашро канда мепартоед, тунук мекунед. хай баъд калон мешавад, 1,5 метр мешавад, 1 метр мешавад, гул мекунад ангур, хушааш аз гул мефурояд ва доначаҳояш ба чини нахуди майда майда мешавад, чини чӣ мегӯям, чини мош мешавад ва шумо боз ба дору задан шурӯъ мекунед. ин дафъа дорои импакт ё скор мегиред, ё ридамилро мегиреду, боз бо илова мекунед дигар дороҳои зидди ҳашаротро, бо дору ангуру навдаро боз мезанед ва боз хомток мекунед ва ҷое ки ҷангал шудагиаст ангур, вай ҷангалро тоза мекунед, ангур шамолгузар, офтобгузар бояд бошад ва ҳаракат кунед, хушаҳояш зери барг монад ки вай афтоб месӯзонад.
بعد از این از بین 10 روز میگذرد. هر یک 10 روز شما باید یک مرتبه دارو زنید. معیاری دارو را شما داروفروش در مغازه میگوید که چند گرم در چند لیتر آب ارالش کنید و همین طور شما هر یک 10 روز دارو میزنید. در مابین 2 ماه حداقل 6 تا 8 مرتبه دارو میزنید. بعد انگور شما با پختن سر میکند. تا این وقت البته دویم خامتو کده میستید که جنگل نشود و انگور رو 2-3 مرتبه آب میتید و انگور شما با پختن که سر کرد، ملایم شدن که گرفت و آب گرفت و سرخ شدن سر کرد، دیگر دارو نمیزدید. چون که هر یک داروی میزدگی شما سرخ وای دارد اجدنی گفتنی گپ است، یعنی که مهلتی نگاهداری وای داروی شما 21 تا 25 تا 30 روزه در تنه انگور می ایستد که زهرش از تنه انگور نیست شود و بعد از پخته رسیدن شما وای رو به ملال استفاده برید. همین خیلی دیگر دارو نمیزنید. اگر که ماه ایول میشد، گرمی میشد، کسلی هم کم میشود در گرمی بسیار و انگور شما پخته میرسد. انگور شما پخته رسید، انگور رو شما میچینید، استعمال میکنید و بعد انگور رو که چیندید استعمال نمودید، شما حتما باز داروی همون ایمپاک رو و داروی ضد حشرات 2 مرتبه دیگه یا 3 مرتبه میزنید. ماه اوگوست آخرش یا سپتامبر اکتبر 1 مرتبه 2 مرتبه میزنید، برای که ماه اوگوست آخرش سپتامبر علاقه سالکنی میبید، باز کسلی اوج میگیرد. باز شما دارو باید زنید و تا آخر سال شما نهال انگورتان رو ساق سلامت به زمستان گذرانید که زمستان رو انگور شما ساق سلامت با قوت گذراند و بعد زمستان باز در بخش پارو ریخته پوبل میکنید. امافاس و نیترامافاس نیم کیلوگی و 1 کیلوگی میریزید و انگور شما دم میگیره تا فوریال. از ماه فوریال میبرید و باز از نو همین کاری من گفتگی سر می شود. انا همجوران عزیز، من نقل کردم به شما در باره نگاهبین انگور که انگور شما درجه اولی شود، انا این خیلی نشود. این کسلی جیل زدگی، شوره زدگی دیدید، این رو اگر که ایمپاک یا که سکور می زدن 4-5 مرتبه این انگور خوشنو می شود. انا همجوران عزیز در پناه خدا باشید، با گروه انگور و باغ باشید. چی سوال آمد با پیدا شد سوال تید. در پناه خدا باشید.